Leche maestro atikola bala bola tal bula no tiglita chiquini balbo escuchar pues oye ptislo el tique oye cosi tak shkalti que escuchar la vida vos tiki no tal bo shkalti kule machulel tas tohol escuchar tas kelel stuk an el libuntas optico cocinan oyan lo y la bicha tapa atikola bal la bola tale Scusa ti kuona li telesi la chula bola la vikutik talele melel e pandikosi shlok ta ale kuntik smel kopla dikoptike el dikosi shlok ta ale tana Leche atikola bal y haye chechil de tiwa atikola bal mo te chamala tislo el tique escuchar no con shkalti pues ochlo ayan bak de konos melo slo ilal tik optike haye chlabeta chinta lo el maestro Diego Ruiz haye che malek me kai betik skop slo il lichi il tique Le coche chil de ti cushi cushi el anime te yo shuku chalano de coche pues ahorita bachulo y los tocos y junco en la vida pues hoy mucho bueno bones hoy tiscopla y lo ilete dos que cher macar comen bueno hoy chino hasta lo insta ti cuchal hoy lo conta televisión ba que ti bro la vida pues el hutu ti ya ti lo ile pues litas no pachu ti chanu da zone ti pium da zone hoti maestro Diego shkanti que cola vale este maestro la bola chai ti caga kahli que look makti que look alta cop talo y maktil que lux beldi cabe tanata talo iltas chaval boti kusit bulli que mo tot se montalel kusiaba chabam telino kusiaba telino talel miem te gal bat kola teles bat kola wal tahmekti la chula bola tale la vikutik talele melesh kusheti kon tal kohtiginti alumale ali chicago ban buchun ti hone hon diegun like muntalel ta tikosilas katike hati San Andrés la Rainzare Hanosti hoy eptichil taktike musna lek buti like munta melele yon hoy buta shaiti like munta ni bak at ikstapas katike pero ma uta ikstapati bu komem ti mishik katike ali ti bulas hipanik ti mishik katike ha hesti taletik katike alata shbok hun kerem hunse hano banti kereme tas kok patis alata skok tis mishik tasai ti hun toyolte ha te chbas hipanik li halas venta ti mushi shi ti me uibuchi muy utik tetchaltike todo hone ali yekti bien Diego Ruiz Sánchez y bichkaltike te ilike munta San Cristóbal ta San Cristóbalito ha te ilibok ta lechkaltik ha te lichita lechkaltik tas kohvanti me analchkaltike li loku dikshuti tot mechkaltik le shaboneta 1950 tik batelchkaltik te li talta naklehta ni bakta ikstapa ha shatelich ichkaltik ha hestikush elan lich itale likush itale skaldike ha hestikush elan dikem tale dikush hala teles lego bat bueno kuja chikati pues epsha mo shohti ki no kuchal ya bichalo ka televisión halisha hutuk mo entonces halisha hutuk o ya mastas hay ma bichlo khala 25 bo mshavini ko kusali ha ta waki mayo tashlok ali hum shavini khabil ali li likta waki mayo skaltik has bavel te log tiketik skaltik ta kopo helta televisión skaltike ta waki mayo ta 2001 lesas skaltike shu skaltik ti li ta mayo ti batel ya ele shlok ali hom shavini khabil li amte ali chan la hune shavini khabil ta chan tasmane chan taselti ololetik skaltike eptik usi shanavem talel gun skaltik ha hesti kush elantish meketale kush lehale y es bueno chavales pues ali bueno sutko te hutu kuchal kalita me a toch katik bueno la bala lo iktar has kosti me anal bak il tasadik ti belile ti spebel sa hutu ti kush lehal tike ti kucha yula chulesh katik bote bui nakalot o bui la est bui ali bui lumal la shanabi o la batik ta amtel o kush elan ti la lo ikal talumal ti kush elan li talkutike ali ha ali lokutik talel ta San Cristóbal skaltike ta ha 90 1900 ali 55 56 batel skaltik li talkutik tani bak sakal tas kohti me anal no toke li cha lokutik tani bak li bat kutik ta nagleh ta suyalo ta suyalo te la chan kutik hutuk amtel ali ha ti ta suyalo oi ti no pemik ti naglehtik tas pasel ti sincha ha ti ali spech uti guro spech uti kachkatike ha ali kamtelan kutik oi buti ha un hutuk ta amtelan ti suyalo chkaltike ti yam delike ha ti ali schosel ti chie spasel ti chohone spasel ti morale spasel ti peke ha ti yam delite suyal sventa ta sa kutik tikun bel kutik chkaltike ha telik chan kutik ti am telik chkaltike ha heste la sa kutik tale li chi kutik tale chkaltik
ha hechti vokolal alal kich y loksha wakim habil skaltik ti habilale te las pas prevats skaltik ti anima me skaltike tahtik tachan hun ti unen keremlish te las tik kun tachan hun te tasuyalo pero tik usie hati alal alili och tachan hun skaltike ti hiyeke musnas kopota kaslan ko musnas kopota kastia puro batsiko teita primaria skaltik teli ochta suyalo skaltike naka kaslan kopchko boiti maestro tiki dichan tasvane tike tichil tak tachan hun skaltike naka unen ololetik tiskopo hikta kaslan o musnai ti batsiko skalik tuk teshi ket skaltik tiskopo ta batsiko pe ali natik usichi yalbeke mushai tik usitas kalbeke tichanum tasvan he mushai tik kope mushkai beskop tichanum tasvan he tesh banet tikune holchkaltik tachan hune echkochal hun ali vivich hati bikit ali kashan skaltike te shihu plahchkaltik muhna butatik ba oi bu chana hoti ta chanu hun skaltike oi ti primer año ti segundo año ti tercer año pero muhna ti hanoch kilti kota hun na etik ti base oi epti cuarto skaltike oi epti skalaltina skaltike pero muhna mi ha hun salon ta primero hun salon ta segundo hun salon ta tercero pero ala chi como chi olole ti gelde te chi sobe chi ta hin skaltike oi buta ta batel ti kunen amigo te skaltike kunen chil ti skaltike ti lex an batik ta himol skaltike oi bu upil sbachkai te ta chin hun chil skaltike hun chil ta chan hun oi bu ha ochem shata segundo año skaltike te chi tiket batel te chi napat batel skaltike pero ala chi te chi napat batel oi buti kerem skaltike ali ha segundo año skaltike mi tercer año skaltike shipe te local unique no to bas nakani kunti buti kunen salon skaltike pero como muskal bes melo skaltike te aborba akal munami hun mi chi mu oshimu kushi te shi tiket skaltik te shi lapet skaltik te shi ki nutsel skaltik la kuis skaltik como ololune muhna muskai beti rasonek uyunti te shi slok esikti butak anchi och skaltike muskanik ti te oyunti butak anti te oyun skaltike bastik ikunti bu muhnami ha ali primera ali salon primera año skaltike ha te bastik ikun do te hone la kuis skaltik mushis kanik tachan hum liish ha yunti kusila kalbeti me ali me ske mushak anchi batachan hum muskani kunchkut ci sinutik local tipo to kanchi oches li lok te hun habil skaltik te shi botseta na muhna skaltike la lokes bai como ali abolono bakutik kanonos tita sadik ti stohol ti veli skaltike lekwan hutuk la yaiti me bueno balch antes liksha hos unen chigu liksha la paskutik ti unen sincha skaltike lik amte kun skaltik sakal to yaile la kai be hutuk smelol licha sud kutik talet skohti manale muhna kuchalun ti licha sud kutik taleli lo kutik talet asoyelo tal kutik tanibak te shalich ichkaltikun licha ochta escuela licha ochta escuela un ha skai sha och elantik tikasan kopune no pshosh batelu tuktikune chikine la kai besas melon ti hoy salón primero hoy salón segundo hoy salón tercero ha shatela te shalik chantihune las kai behutuk smelolun las kai bes muil ti chanun skaldike pero tas kohta meleti alal makal ti chigitige ala muskai ti kope to a orbati to kusti bukol ye chiboku kuja chavali o ye to lom ti unetik skaltik ti ololetik labika kale ti bagen chpata channe pas ti channo soniko epto naka stakashle kopskopo hi chabuskopo optiko bagen ti muas kashpati ko ta chanmun mo uja chavali pas o bokol ti bagen ti kalmu chantik ta koshil ti español kachkalikta da espata no entonces todo vocal hutu o muskai betik smelo kuyun chinuso ti lo que chaval pues bueno vocal hutu kuchabe hoy todos estos noms escuchar halik chil taktike o te chkomi ko tabe te chanumne pues por kusis melo skaltik e kusis kanta hak botuyan skaltik ala ti chanune te no shnela bunte o bula bat skala la chanti hun skaltike kuchkunti bueno li ochta primaria skaltike li ochta primaria ali suskunti primer año skaltike pero tas kohti me anal no toke ali ti anima me skaltike ali hashano ti me kushul skaltike ti anima ti tote chame skaltik hashano ti me ola bula ya bex opla lekil osilta le shbatleta ta kishin osil skaltike
Pero querem ilchi lokutik batelchi bata yan lum basatik veltik ta yan osilchi li bakutik ta veriosava. Te la takutik ali osil te akam te paskutik andel skaltik li cha am te kunskaltik te kom metichan hunch ali stop. Dace. Sakal notokun munak uyun mu buskut kuntik halfli nakikutik te ta veriosava skaltik per kuchem shash kuntik primaria hun. Kuchem ti primer año. Mo ti primer año. Ti Primer primer año li cha sud kutik tani bag notok. Licha 8 ta segundo año no to. Pero muna mi yuan ali mi bian ihutuk tigune hol skaltik muna kuchal skaltik li 8 ta segundo skaltik ta ala licha suta ni li 8 ta segundo. Ala li 8 ta segundo la yilti maestra ta segundo ya pero timu kerem lito batsi mu yukshat position ta chanun tas beshi yun snasha lek skopon tihune snasha titsibe snasha tiune sumae tiune resta mu yukshat osi mas ta chan bek uchal mu yusik batel ta tercer año shi shita ala te shili 8 ta segundo skaldike te el pero como to ala lichitale ali Andres sosti bokole. Oi tosti ahel skaltik tas kohti batse krishanu skaltik. Oi bulah kabeli ali yan lum cristiano yan lum ali kerem shiti koplat shubti chil tak skaltik. Ha ali kusim muta mushatale oi ha le kasero malesh le ali chamula malesh. Ya te tsukusti bokole. Be como huna po bachkaltik muhna lektik opta kasan kopskaltik. Tikusi ti pohon bachkaldige ha sakta pora so tu gerem te shihbale tu tikal ha no hech ali la chan tikusar ta poho bachkaldige ya huli kel te shitik eta dirección huli kel hun chim vel davanta semana ti te shitik eta dirección no puro utspasti hiege pero maghun yun ha tas kohti muhna tikuslan ta poho bachkaldige ha no hech melolal ta poho bachkaltig Porque mush pohava ta kope muna ha yung yanti ko sa poho pero mohun ali te como hutuk tislo ilata li susti li vamos hale khelo dasik ta tercero shik ti director shik ti maestra chkaldige ha to skai hun ali muna misti balsho ali ute shina peta ta segundo año chkaldige tal team director Dieguito shi ali tsako hun ayunchi chilbachi. Pero como nati jujun casi chim o shim kalte chitik esta dirección ya pero li michan mits kanik ti yunda kuch batel ti kwalero yun sinutsi kunta mu bushinik te choto li shemon mo ali Diego mu si chalabon chi lo cantalel saco abune cuaderno eshi pero bueno con la sac de cuaderno si con voce batel tas pati directore ha tochkile ali salon ta tercer año. Moyun ali hachan hochkil tihuna chabata tercero. Yo sta tercero li junti tercero chkaltike li bata cuarto li bata quinto ti primaria chkaltike hom habila ka chkaltik te itsuts ti primaria. Sakalon li osha secundaria teita ni bak chkaltike ha Edgar Robledo Santiago biti ba secundaria te ilikta ni bachkaldige ha teli ochun te suskunti secundaria chkaldige sakali och batel ali och li lokta secundaria chkaldige yun ti teli ante shukti hun linguistas bikla ti buchu chano belex melol ush elanta sabels melolal ti sibal ti kopetik kaltik ta tuntik ta skal maglos ti bats kopkaltik hat kustik kopal kaltik te ali te chi am te hun ali linguista hun canadiense ali telik yalmus melol ush elanta tsim tal de koptike chuch kaltik tik alali lok itsus kun ti secundaria lekshosh tsim ta ti bats koptike Entonces las yaibex koplanti o la hunun kerenti ali snas iba batsikob snas kopota batsikope litakata ike hati inich kaltiki Instituto Nacional Indigenista ti la yich ali Chapanel ta 1951 ta hovel hati Centro Coordinador Indigenista Tseltal Social kaltike hati la yikikun akola bahpas antel muyuk tosti molunch kaltike kune kere mach kaltik ali hutbil hutuk chkaltik yo shu ali chisaki kunta andel chkal teli ochta antel hun
teli ostantel, teli heluntas ali liksha pasting ne antel chkaldike. Sakalhun ali chol batal hutu kuselan hachan hun chkaldike. Sakalhun ali kalali ostantel chkaldike, liksha chanhun li ostan normal. Yun tak an ali tachan maestro al chkaldike. Li ostan normal, hitsus kunti normale. Sakal li osta Universidad Pedagógica Nacional, telachon chan licenciatura ilsventa educación bilingüe. Ha teti cha tosti hunchkalti lachane, ha te shinita talel, ha hestikush el lika talel tak unkunchkalti. Y pues bueno, hutukti kuchal. Bueno, hoy voy hutuk kuchal porque tipo ne helem tos no benikti tachano bune bola bien helsa hutuki kucha ochaval to esta hunlo y las chimba talo el muy emta kakale chemtal habil. Bueno, la vie pues polem sha hutukti be mo libone pues vokol to osh eptos tiche eptos tikusi oye chados chuba bilti be mo. Y usted anta hak botos to que hak uchal tili kucha anchabil bot y shana tal kucha chaval bo chance y bael skelel tibune pero kuchalti kushan ishanawem hatala chabil bot kuchayulo tal chulel taskelel tibun kuchala bikakale. Bueno, shuchkalboti abitanae kolialtitotike ali shuchkaltik uni bem shahutuk batel ti bechkaltike yun taslikem tahmekchaltike melel batsitsot lah ya isvogol ti totik metik ti buchulas hamik talel ti bechkaltike mushuchkaltik hone ti hambeune mo oi buchu bachkaltike shuban blitashkal babelta tashlok ali kuntik ti kush elan lah yaik ti kush lehal ti totik metkaldike shuchkal besbi oi ali hun vinik hati anima Mikel Ruize shuti Marcus Hernandez te likem talelta abitei tosh nakalta sugialo la hemshati chil taktike ali ha liksilike kai am te hik shukti chavo linguistatik Babel tatashlok skoplal kuntik muy bunna bilvan ti buchutik tsiba homedik chkaldike ti iba hitabats koptik chkaldike musnaik hati Cecilio ali kusisbi delgati chkaldike hati Alpha Delgati hati Cecilio Collins likem talelta Canada Alpha Delgati chkaltik likem talelta Canada nohtok Kerem se betik tosik ala litalik 1950 tik batas kaltik bone chkaltik ha ti chabu ti binik chkaltik ti alemanetik chkaltik chanati hes Bien kuchalilito yet chalvega ko mau alemán pero na alemán ako mi ruso ako mi francés mi inglés mi canadiense mi norteamericano chkaltik ho tikecha puro alemán alemán ko hanum benta mi sakil vinike mi tsohti sole alemán me kuchan spondi sole entonces deja ali te kotun ha las nitikta ta shinel taloiti anima tochkaldike ha te lik sabex melol kush elan ta shich pehan bel si bael ti huhup el ti koptike kush elan ta chapanel ha ti huhup ti letras kaltik ta sementa shuta shich si bael ti koptike ha ti alfabeto kaltike Avon likshanik talel hun tik alalich italel chkaltike hechkuchala kalbota ala ochemunda secundaria chkaltike chano shao selectit sim chkaltike di dak optik chkaltike hala shanda sekun hun ta 1964 chkaltike alal ep shao amte las pasik ti chavo vinik ta ti alfa ti Cecilio alfa chkaltike Chapi unique chkaltik ti alfabeto la sabik shalex melo las pehan beilex melo chkaltikun lik shames pasik ti bati vocabulario sebi hechkuchal hutuk un diccionario wachkal tekashna kopa ali chkaktika vil ha li ti unibun li ha li to itis local kune li lox melo lalta 1964 y lok ti unichin hun chkaltikli ha bahun chkaltik ti kush elan ti gibel ti tsim kun ti abitanali avie kolial hitotike o shati tsiba hom tsiba ist ali nichimalo iletik hati poeta hati kustiyan cuentista novelista o ensayista wachkal ti takashlan kops bi unik tadi pues por sha me shutuk ti tsiba metlevi pero has kohti
hoy likem tal tibone amter kuja yol chapes menolemo. Hoy ti cineasta chkaltik cineasta, abitana. Batsi epshati buchutik ali kushana ti polem shabatel ti amter. Ik mai polsha ti amtele ti spihils no penik ti chill da tipo si I hamsha hutuk I kuchal dis hamos to kuchal ti channel ti bune pro ti kuchal ti bone chal pues hoy tos ti bokole mas kohnan ti muhna ti skopota ta kota kaslan kopei kamon ta optike li buchibat ta chan bag tiketin la chatik bunkal epus ta antik chantik antik chilo ko ta para hetik ten kuchal ta lumti lumaltik mo. Tihun li ali Andrés, ha las cortas batas pasel ti anima Mikel Ruiz. Pero hoy hun satsal kop, muna mi oya wa bes kuplal ali ta kasan kope hoy ti choque cultural shi. Muna mi oya. Hoy hutuk pero ti choque cultural ay habitan achkaltike ali shuchkaltik ti choque cultural kusi ta heshi chutik. Ti choque cultural ali telesh ha ti alal tas nupultas ba Jans no penalti kusile hale, Jans no penalti kusi tik sloks ayan ta vina helta balu milskaldike, yun ta meler hotik ti batsa Cristiano tike, Jantis no penal kuntike. Alal stalti alemanetike, alal stalti kasamendek skaldike, Jantis no penal yun ti kusile hale, alalik oti ti canadiense skaldike, stucho hiktale yunen makinaik, hati ale ti grabadora skaldike, hati kusi oshas Yansha o yante hem chikaldike. Muhna mi havan tas venta shuk tas shan be tas shanik ti batse kop chikaldike. Anta alele. Ti kush elan ti yets al ti batse kop ti chikaldike. Las sak be yet ti animatote. Bueno ha ti Mikel Rusia animatote. E yit sak bel ti yet chikaldike. Ha to yet tesha shlo lunta ik al dawne chik al kasha chikaldike. Ha une grabador chikaldike. Tesha shlo lun chikaldike. Sak bat ti yets al ti yet chikaldike. Muyuk bu hech kilotik, muyuk buchu hech kilo chkaltik, sbavelta hech kota pase. Shi eli kota hech el dihtote. Alali kota nae, ha hech la soril tamunti anima hech kaldike. Ven oli ali ans yun ali li oiko si chkalboche. Pero tisate yun bat sak pak ani kotas na. Ali oiko si chkalbo, tumuhna mi hayu tok akal kushulun yun tamele tili. Hasha no tihbek tal tihish babune, tihchulele, tesha menak alikum ta ik alkasha yun timu alemanes. Ali muhna yun, hayun ali jak an botbukol, elometi kalam nichinam tike, chabi ome, muhna kush hayim tok ali shibabune, yun hasha no bek tal tili shibabune. Tihchulele, melel ali tesha menak alikum, tas tamu ik alkasha. Ha hechtik usik ota pasele. Abitan achkaltik ha yung tikalala lo iltabo yung tamele ti bech kaltik ti bucho tik liks politi bech kaltike melel yans bati chishe yans bati tontike yans bati achel tik kaltike batsi bokol tahmek batsi kushti bokole oiti ok el kaltik tas kohta melel ti mush kohti skohti kintik ti kush elans melolal ti yanti kush lehale pero abitan alik alal hech tahlo iltadike oy butitse chkaitik yun tamelel mag ti yun te la te batch ulit ti anima mo yun ali ha ti yets al die. Yets al die kuchal chkaltike pues tibone pues mucho buchich ohtikinel o kuchal tibone esto tichil tektikal o chichik lok te chkaltik ta cámara pues hata biko porque chel cámara tichulelike. Eso. Entonces ma con chkaltik chopo ma con chkaltik bueno la vi kuchabo te chichiletik pues che hashay mo entonces pero bagnitikal kada escribe tik kuchelan tos tales kuchalik kushan oy svokoli, kushan oy komemitos tapatil, mucho si shohtikinik, spone mail totiletki pues también él pues vokol taibers vokol disvokol echemik bag intikal chaval, kuchal chaval bueno y shio por casco, agwe botik botikal bag intikal kuno ves que chico botik la cámara tilito pues chi alu botik mo entonces agwe muchas kaltik si halka motik chuletik pero chi alu botik no chikal muy shilok chico botik mo. Abol batik kuchal ali lesha Hon chkaltik te chiko bota leta televisión chkaltike lesha ali home shabin kabil chkaltik alas bavel tal te chochichita tastohol hun asbamu kamarati chkaltike ya chichi be chichi el unta shiel oy buti bats chichi inasha mes shati chikintike li hatas kohta meleti bueno chkam mushkohtik intike hech aliti hech amtel chkaltike Escucha, soto no shkati por bag intikal chkaltik tili pues tiene que chnopshka etik bag intike yo tiene que chkohtik intikal mushkohtik intik ya chaval ti animantote mus natos kusis tu kusis butale mo kusi puku haltik intayut pues también el hoyo nos ti shiele mo
Y ellos te kshan umas dihutuk ti lo il tixkaltike kuchalabi pues halo il tabe hutuk shati ti kushan likem tas koplal muchos likes bes koplal ti bones kaltike la halo il tabe hutuk kuchal ti anima tots kaltik la yil la yohtikin ti grabadora kuchalabi ka kachawil bo te kusish elan shati ti tsiwa khometike kusi oitos voko likchavil kusi di tak otas tohol ti optike tas tohol stale kusle haltik kuchalich el skelel tamuke. Tikusilan skila liteles melel shutskalti avitana kolia de totike ti kerem sebetike ali shutskaltik ti helsha batel hutuket uchachavale helsha batel tis holila unix kaltike muchas escolas kaltik muchos kaltik ti bats muts ulti satike ti makalti satik kaltike mo ti avitana shutskaltik ti avitana iviksha batel ti satike Avitanas Caltique, Chanahoti, 1951 Caltic. Bueno, Batman, Sud Batel Hutuk Caltic, 1939. Alali Ochta, Amtelalta, Mukt, Ahvalilalti, Mukta, Mol, General Lázaro Cárdenas Caltique. Bueno, Tichkai Tijone, Ali Hati Bats, Hun Lekil Presidente y estas Pehelti Yosilalti México Caltique. Y esto es chichina el avicaca. Yun ti quiere ti vinik taheti General Lázaro Cárdenas Caltique, Hun vinik tamelel ti, bueno, general. Shuch Caltic ti muyuk ta alel mitas puk achel yun ti vinik shanab. Shanab, yo tikin ti osile ti balam. Ti osile, shohtikin lekti yahwal ti yosilal ti México Caltique, shohtikin lah yohtikin belekti svokol Caltique. Haban yunta melel yunta 1930-39 batel Caltique. Oisha onos tashich no pel kush elan tashich kelel kush elan tashich tukulanel kush elan shutas kahzati bats cristiano Caltique. Ali pero hati mol Lázaro Cárdenas Caltique. Hati buchu las yil buchu las nabes melol Caltique. Hayun las som ta ik skotol tip ihil vinik ansetik. Italic ta España, Italic ta Ecuador, Italic ta yantik nación Caltic. Las somos baik ti linguista etiquet, ti pedagogo etiquet, ti sociólogo etiquet, ti antropólogo etiquet Caltic. Lix yaibe lix chikin ta beskop tip ihil vinik ansetik Caltic ti bucho yilo hiksha ti amtel Caltic. Lix hak bes melol, kush elan tak elel, kush elan ta tukulanel ti yahwal ti México Caltic. Yun ti ta 1930 tik batel Caltic. Shuti kushalan skil ta hun kalal ta el ti bunch Caltic. Hoy bulah yilik, hoy butita tas holta yonik Caltic. Hanos ti yahwal ti México Caltic. Hoy buti cha somno Caltic. Hoy población urbana y población rural Caltic. Pero ti población urbana, población rural hano ti kashlanetique, kashlanetic ta muktiklum, kashlanetic ta bigtalum. Pero muy ucutic ilel Caltic ti bats cristianotique, ti yahwal población rural Caltic, te hoy ti kashlanetique, te hoy ti bats cristianotique. Muy adikilel ti Caltic. Come motapatil. Come mutic tapatil. Hayun kalalazons baike, te vina ti yahwal ti lum Caltic ta campo, ti población rural Caltic, hoy kaslan, hoy bats cristianotique. Ha te lix koplalhun, lix chapan bex hunal, kush elantak elel, kush elanta tukulanel ti lumaltike, ha te ayanti hun tis bati proyectos, batis hunal amtel, kush elantak elel, kush elanta tukulanel ti bats cristianotike, te la chapanik ti hun sba proyecto, sba hunal amtel, ali Tarasco. Ha te ayantalel Calticun, te ayantalel ta 1940 hihu notok muk dat sobo notok. Te shalik shanabuk ti proyecto Tarasco Caltique, ta 1951 hun, hichapilex coplal, las yich chapanel, las yich liquesel ti Instituto Nacional Indigenista. Ti INI Caltique, Instituto Nacional Indigenista, INI. Hati, tisbati Centro Coordinador Indigenista, Central Social, te las yich chapanel ta Hubel Caltique. Te likme ti smelolal ti kush elantak elel kush elantak tukulanel ti bats cristianotique. Lix pasik tas venta ti osha osti alfabeto Caltic hune ali te juj Caltic wanti shana ti ta 1900 ali 51 Caltic shuwan Caltic ti tesha os ali yake talel Caltic ti loksha os wanti alfabeto Caltic hune. Lix pasbects al ti hunj Caltic suenta ti kush elanta shan hun ti keremutike ha ti kartiyatike.
Ilik ti cartilla tzotzil, ilik ti cartilla ali tzeltal, ilik wan ti cartilla ali soque, ti toholabal chkaltike, ha telik shanabuk talel ti antele. Habitan chkaltike, chkaltike echa no pochata chan vini kabil chkaltik. 1951 para 2025. No polsha. No polshaban ta chan vini kabil. Shana talel chkaltikun. Ta 1951 ta chelikti ante chkaltikune. Sakalhun y likti aliti Dirección General de Educación Indígena Chkaltik, te chamelix koplalhun, tishanum tasel, tibatse krishanotik, taskopik, hechkuchaltili ta Chiapas Kaltike, shana hoti oili ta Chiapas oiti eptatzom, tibatse krishanoe, te oiti tzotzil, titzeltal, tichor, titoholabal, tisoke, timam, timocho, tikakchikel, ti Canjobal, ti Acatecue, ti Jacaltecue, ti Maya Lacandone. Ti chkai hone oivan ti ali oslahun chop ti ko. Oslahun chop. Hanos ti ali Congreso da Chiapas. Ta Congreso skaldik ti muk ahwali skaldilita estar kon dige kahomal ali Lahcha chop ti kop ti ti kinbil skaldike. Entonces su skaldik ti avitan ali osha chanavem talel ta 2008 na católica las calpetis coplal las yich lo que es el ti gramática chkaltik las yich ali akal ta ohtikinel tas kohti amtel pas bil talel chkaltike shu chkaltik ti yakal tas chapa batel ti koptik chkaltike shu sha ta tsi batik chkaltik yun osha silike ti kush elan ta tsi bal ti koptike. Entonces shu chkaltik avitan ali shanavem sha mushu chkaltik ti lahem sha ti bokole. Oito ti antes kanem. Oito. Habitan chkaltike melel osha helbilik ti muktik mantaletik ti reforma chalike ti constitución política constitución política ti taspehel ti México chkaltike osha helbil chkaltik tesha vina hem ti koplatik chkaltike. Ta constitución política li ta estaro kuntike helbil no tok ay osha echkocha chkaltike tesha ohtikin bil tesha nit bil tisbiti ti kopetike. Tesha nit bil skop ali skoplal ti batse kristano teke. Hoy ti Ley General de Educación, hoy ti helbil no tok ti skotol ti binik ansetik ti alam nishna biletike kalal tashanik ti hune akola meshanik hunta batse kop ti chanum tasbahetike akola mestunik ti batse kope. Oisas hunal chkaltik, oisas salmantal, hanos tikosich kalbote, hati oivan ti epto amtel tikosis kan pasel, yoshu tas satsum batel, tas tayib lek batel tikoptik chkaltik. Bueno, oli chalik unos toktili, bueno, la halo el tamo hutus kaltik ti otiabaka akom a besh kaltik o anitwan at sokman hutukta amtel shalo el tamo tikukushelan, bueno, kuchaltili skiltike pues hati ali la vista istena istomos kopik kaltik haibo mucho sao amte hemik chaonos wachkanta kana kopik ti institución etiquet investigador etita mucho nitili que onsta amte kaltik tas eles tukulan ti koptike ina kusta chalo el tapotike bueno li shuchka botawai ti ha ali ha yamtel ti chanum tas vanehetike Hati Dirección de Educación Indígena, ti Teinitil Zakalta Subsecretaría de Educación, ali Lita Estar Kunti Lita Chiapas Kaltike, ti Teinitil Zakalta Secretaría de Educación, ta Estar Kaltik, ti Nitil Zakalta Secretaría de Educación Pública, ta México Kaltike, ha yam telikili, las sons baik ti chanum tas vanetik Kaltike, las lixabix melol, abon tas kohti melel te shibag buntalel onos Kaltike, Hone yun ali escuchas kalta tahbig tanos kaldik teshina petale te tahsa petale semelol kush elanta kelel kush elanta tukulanel tilumal dike ta crema to chance ibael skelel tibune bu o ko haydo habila ka chance ibel wo tibune ta koptike muna mi washa kim habil kicho washa kim balone habil kicho chansha osh ali sim tal koptike tas koti teshi bagun tal kaldike Las yaibek ko ali koplanti chan ti alal oche munsha usta chan tas bane oche munsha usta maestro alcaldike las taki kuntai el skaltik li ochta ta amtelal muy pula sati amtelale hanos ti las taki kuntai el skaltik tas venta ya ti akoplalemo ti ochana las taki kunta el skaltik Hoy la lista Dirección de Educación Indígena Escaltique, hoy todos la un departamento departamento pedagógico Escaltic, hoy todos departamento de supervisión, hoy departamento de primaria, hoy departamento de educación preescolar. Entonces, el departamento pedagógico Escaltique,
Escucha mucho ti molhiekli a cotal scolta utikshi. Te el am del junta 2001, ta 2001 al 2008 chaltik. Hate ali departamento pedagógico. Te de la zomba kutik ti haibo ti teli am te kutike ha hun mol ali chan tasbane Guadalupe Gómez Cruz ha director chaltik yunti dirección de educación indígena chaltike. Te oiti Juan Trujillo Cruz, jefe de departamento y un supervisión escolar. Te oí Lucas Arcos, jefe de departamento y un primaria chcaltique. Te oí Raquel Cruz Bolón, jefe de departamento y un preescolar. Te oí Timol Yeke, jefe de departamento y un departamento pedagógico. Pero las sabe que melol las cabe que melol, kush el anshuta melsanelek, las catajes que departamento pedagógico, ta departamento de fortalecimiento de lenguas indígenas, lita estar juntique. Al hechi kota no pele, la yit sobel ti yahwal chkaldike ti kopo heletik ta batzikob, ta tseltalkob, ta chol, ta tojolabal, ta soke, ta mam, ta mochota kakchikel chkaldik. Te am te hiktichan tasmanetike, hati chil taktik tichan tasmaneta batzikob chkaltike, te la som sabai ti habitanali koliat hitotike oisha linguista etik. Ha te la som sabati linguista ti pedagogo etik chkaltike, ha yam telikli. Ha shakta kalateshi te takel ti am tel chkaltike, ha ta kok ta kom chkaltiki lok ti unen hunetili, hilok ali washak pok ti hun chkaltike, ta washak chop kop. Ha ta tzotzil, ta tzeltal, ta chol, ta tojolabal, ta soke, ta mam, ta mochoshu, ta kakchikel. Te to shnape ti maya lakandone, pero ti maya lakandone, ali echionik chaldik, ti sutas naik, mubuslok hanos ti washak. Y con tapati chaldik tas kelel ti bun chakle. Te to ikom. Pero tilita estar como hoy ti hechko chalkaldik, hoy ti osla hun choptik opchaltike, o mi lacha choptik opchaltike. Chuchkaltik ti ha hech meket batel ti amtele. Pero ti chuh, ti kanjobal, ti akate kochkaldike, ti maya la kantonchkaldike, muy yukto te sunike. Scanto. Muy yukto ti yibel ti bushu ta shich ta bel semelol kush elan ta tzibal ti kopetiktahe. Entonces, hato te shmeket batel. Chuchkaltik ti hunli, chapal chachkaltik. Y shana yan amte los Shana bemsha. Pero hanos tis canto van belmuna hoy van gayo betis koplanti as batikasen kopskalti español ale hoy amteletita Real Academia de la Lengua Española. Buchu diktahe hati buchu dik hoy tayoktas kopix ele kush elanta shana batel tis balti kope. Cuando tú con el descoptique te el kopskaltike. Entonces havan tik usis kan kuntik hodike li muyuk tuchkaltik y lokshati hundike. Pero mucho ti yahvaltas el batele. Hoy wansha epchkaltik te hoy ti Centro Estatal de Lengua, Arte y Literatura Indígena lita estar puntique. Te hoy ti unemastis natsiba hum no toque. Te hoy ti Dirección de Educación Indígena te sobeti amteletike. Pero hoy to wanti muchos canta meleti tashnitwan chkaltike. Tahwan betik lekti yahval yoshutas elik batel lekti amtelchkaltike. Ola kai beskoplal. Ali skantola ali kusis biti abdel olah kai beslo ilal skanto tashich chapanelek ti yahval ti optikeshi pero melel ha hestamel skanto ti abdel yechi kuchalchavali todos koplas katik bam como oyuk ti kuchalti institución kuchalti muchuva al skel taleti bat ik opetik daluman ta chiapase pero chabu hunuk institución wa al skel chop ti kopemo kal oy bat dik eptik opemu las skel ti hun tijun investigador, mulas que el tijun institución, entonces algo ya chalti chaval ta kashla kopo achalo ya ta kashla kopo chalta Real Academia ta kashlan kope pues hunos koptas que el ma kusiyano kops mako sino que hunos tik op stukulane y hatos kanya la kopti hunuk institución hunuk pehuk snail tik optiku chalti sotil pehuk snail stukulanti celtal y hayech batona kuchalta huchop kop porque va que ti yam te la discopti mushu ta chavo sino muchut kan tskel stukulan slo ilta chai besmelol chal kusish elan discoptike chal kusish elan ya stak chak kusish sel kusish ayem shachka dikta kopti va que dike tskil dikti krem tsebet clavier ti chile tike ya chanta dibune tskil ti bosh katike epsha kusimugla chankotik
ichugim chuchtato da patile mashahutu chichani kostok y kuchalment soto skobla kuchal scanto pases katikal omuchuba scanchinit man skatitas kelentis koptikemo Hech kuchel ti abam teli ali telesti kusi am tel chapase melen bats hun yutil. Yun ti lo iltigli kodi ke chibat. yes Kon as mamulun shay ali nagahechel beotik mo muna hechel beutik. Pero li ti am tel ti lo il ti kusi taskalti abitan ali taskom. Taskom te taskom tashaik tashikintai ti alam nisnabil ti ach chele tike ti mi hech tas ol batel ti am tele ti mi hechi am te batele ti chanum tas vanhetik tamele ti mitasha yonik tamele tas satsum tasel stunel ti koptik kushelan satsum ti koptike ha ti mushayuk stunel ti koptik ta natik ta ti buchishanam ta shoraltik chkaltike ta chivi ti butik nakalutik chkaltike ti tahup echano mun chkaltike magunos ti educación indígena havans anti tamele ti yoshuk ta saklek yik ti koptike Scanti ta hunchano hunchkaltik, en lugar que tachantik ali, sos copla tachantik inglés, tachantik francés, tachantik italiano, tachantik ruso, tachantik kusik yang opetik, melel ha hunyutzil. Pero much aitik tik optike. Much aitik yung tik optike melel mushuch kaltik tik optike ha pek el skopla tik optike mo. Mu pek el skopla tik optike. Sanati ta mukta mantal skaltik ta ley general de derecho lingüístico hala tik opetik ta shtuneli ta México hala lenguas nacionales lenguas nacionales usis melota he hati akomitzotzil akomitzeltal akomisoke akomimije akomizapoteco akomirraramuri akomikusi kopal skaltik yun sos koplal skola kuchal tik kaslan kope. Entonces, usis cantaje, ha tamelel ti amtel patanetike a oyakta yonik, o tikti yahvalu tikti kope tikskaltike a omuchai tikti kope mushik eshabu tikti takoptike. Ye, chikuya chavali tos kopla bak intik akome oyuk tabuns melol sabil shakushi tiltak tuntik uchal da chalitakash kop lenguas nacionales tistak tuntik bushibatas eliosil México o chibata una institución pública cuachkaltik ta españole. Pues bak intik mo kudah tuntik mo porque no vimas kay bak intik pues hanos ti españole hanos ti kash kope y kopti ta patil ha chulo ta hola vi hoy kuchal dos ti INAI o da Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública juntos de México hoy hun chil dinamelia el queda Chiapas istik un solicitud de información pero ma okta kashlan kop y taname ta ay chashka kopas vi pero hun batsi kopli da kosilal il institución mus na kotspas. Entonces tiene que y hali to las kaltik uchali takbat o dal tibune y porque muy bushilik chik kanel hunuk op hunuk loy kusis melos kaltik otem da pasel ta humat op lo que no vem shay kena ka kashlan op pa musha na bote que chasam tu skolta ot smeltsanel la cholbes melol ta kashlan op ti kusi chak anchavalo kusi chak anemo y alistak ti buns kaltik stik muyalita internet wa chkatik takbat o dal kusis kantzake muk itak bata ora Tas kohta meleti mucho ali mucho va yonik skoponti hune mushoti girik mushoti kusi muyo kuban bil yahwal no ta bula ta inai to ta inai muyo yahwal skaldik to hech kuchal chavale antunel mo ta hun ali hech kuchal ta hun juzgado skaldik oy muchkai betik skoplal oy la epti batsi chil dik skaldik ti melel chukulik tas kohta melel ti mush ai batis kope tas kohta ag machamluk ti smulike ha ako michaval ti smulike tas kohta melel ti mushai ti kush elan ti chapanel chbat ya ele oyban bu ali tashal mi melel ti la pasti hech ali amule am melel shivan mihanos ali snikes ti skolchka dige teshet tamulil mi melel ti muyu kamule o iban ali musnak usis kaldik ha teti abas kaldik entonces eptik usis kaneta procuración de justicia ta educación tas venta alata antik ali kolta ta hun ali clínica ta hun hospital skanti te van bilti yaval ti helum tas ekopetike yo mustas vokolti chil taktike bilis skanto li yakalto chishana batel Bats epto ti antes kanchkaltik yo shu chikola
tikush elan tashi tunel tikaslan kopchkalti. Ye, chiep kusit canto pasel y kuchach kalti mu pahtik tik optik kuchach kopot tak optike y mushkite tapatil ka buchibatike y kuchala li bak indike ti yuel o ti muchu yakal skadik am de instituciones públicas pues halek chay tikal musho butun tik optike porque le chabu am til chay y hat kanti bo tik oy kam til tika kusatik ti muchu skolda tik takashlan kop kal muhna tikemo bon tot on skutu tot epto kan am telania como oyuk tabun kuchach kadla oy ti reforma oy ti kusis merole peti mecha bu amtel ostabile yo chkodo ta pase yeche pues te akmeteu kitabune y cham tsakop mo No want tak ambetik bukolti amtel patanetike akoya iktas holta yonix kaltix skelels tukulanels kotolti naklehetik tahun lum tahun estar tahun nación echkusalas kaltas likem dihloitike timol general Lázaro Cárdenas ali Andrés muy uktos meti inalie, muy uktos meti selalie, muy uktos meti educación indígena muy uktos me helbilti constitución kundike, muy uktos helbilti mantaletike, muy uktos chapanbilti mantaletike. Pero tas kohta melelti amtel sna shohtikinti kush elanti silumal kush elanti subukolti silumale la yakta yons kaltik skelels tukulanelti silumale habanti kusita antike akumi alas bati mantaletik oy tahun nación tahun estado pero timimushlo tas holta yonti amteletik tas skelel tas tukulanelti silumale habanten makalchi komskalti tikusita antike hati amteletike tamelelti akobik ilukti satike o shohtikini tikush elantis tiskush lehalti yah teklumal chkaltik tas eltas tukuluan tas chapan el chkaltik. Ye chikula chale pues epto kusitskan pasel epto kusitskan chapan belsmelolo kusiantak akbel ilu kostok tiach cheletik tikrem se mu statu da patis kaltik kostoke pues bak indike pues mahach komik da patil da yohtikin el optikemo bueno epsha kusilah lo itatik epsha kusilah las kaltik que pero nam otro kuchaja pues chile chayantis lo indike kus hoy me na komnamo kus hoy que chelma kaltomuk la hak na. Bueno, haban chkaltikti ali oikusi onoshka chkai beskoplal hak alalta yo shutah natik ush elan shuchi shana batel shuchi lekum batele haban ako ako keltik tahpatik kusiti pasbil talele yo shutah skiltik ush elan ilik talelti amtele yun hech kuchal chkaltike kolealti totikti habitanas chkaltike Tasilikem skaldik ta 1951 batsi atmil toshtik chalum tasvanetik hutuk tosah mek skaldik avitanai shu skaldik tik batsi pohem skaldik lita estaro kuntik skaldike shu chih batutik buchih shana butik skaldik oshatet ehahtik chanum hunetik skaldike tesha oiti chanum tasvanetik ti buchus kopikta batsi kop buchus kopikta tseltal buchus kopikta soke buchus kopikta toholaval Hanotik usichkil hone, oy butik alalmi oy butak eltik di nail chanom hunchkaldike, oy buchkaitik ti alam nichna bailetike, ti chanum tasvanetike, shubula hetik tapuro kaslako. Ti batsekope, muyuk takelel, muyuk tatukulanel. Ali akumi tespece ti kuchkusal hakaltik nakatoleket. Akumi tespece ti kunihuntike, usichalik ti yahbalume, ti chanum tasvanetike. Moli yun mushtun mali shi yun mag tsiba bilti kushlan shi kopo heshi di mush kopo kunshi pero mag hecho yun hanos timu como timitak anta chanum tas batsi kopti olole yun antel meyalo yun tak elbes hunal takashlan kop tak elbes hunal tabatsi kop cha chom sha antel tapashke vemos kan lek hushti Tihmachita, bueno, tihmachita tike, hati hun tike. Escuchal hun ali amtel takam pochkal tike. Alal saktis machitaek, alal saktis luke. Temesh batis lima, hatis huston chkal tike. Tamesh hush belek yetis machite, tamesh hush belek yeti yasarunae, tamesh hush belek yetis luke. Yo shuta shanapti yantele. Pero mi muyu kicho batel tisilima chkaltike, mi hano teseptsun diunta yunin machi chkaltike, tamesh las alietis machi chkaltike. Ha yunti chan tasvanetike, kusiti silima Hameti mi mushai batsik op, mi mushai kasek opti alam nicha tabile, akomeshan batsik opti chan tasvanehe, ha yantel. Ti olole ma yantel tashan beskopti chan tasvanehe.
Die Yamtel, die Chanum Tasabane, Akos Chan, das Kop, die Alam Nichnabile. Yun Ha Yamtel, Ha Meti das Hush be Yetis Machikaltige, Yoshu das Kopo, Yoshu das Lo Ilashuk, die Alam Nichnabile, Yun die Michilo Ilashuk, die Yachan Hunchkaltige, Bats ich kushet mit die Amele. Hun Yuzil. Hetch ok Ali Amle Toshkaltige, Ali Oibuti la Chankutik Himolchkaldik ta Kaslan Kop. Sich watchet kutik tak shuk ti alam ni chana ta kaslan op. Oi bumu shai kaslan op ti olole tike. Te ali te shvulla hetik ti olole tike kuchen unen chivich, kuchen unen chipchip, kuchen unen perico. Pero mushai tik usita shale. Pero ala lik kota nobel kune lik pas ti unen eo skaldik ta la helum tas ta batse kope lik eo hin kutik ta kop kutik. But ich watch, hun yutil chai ti olon alamis na bile. Watch ti no coach mute tik tak but is alis well notis ko beke yun but chai bek simuil tik Pero mi chik hin tu ta yang opti ma opti ke muska. Ako misha kaya hin ti wot kak ma kaya chan beti ye. Pero hano ti shivul. Te no si komotik mo. Kuchel hun kampana tes sansun. Hanos muyu buchai beti simuile, muyu buchai beti yutile. Pero mi chikeu hintas batse kope, hun yutil tashan. Ha hesti kusis kane. Ti mi chikota pasel heche. You me leku shabatel humbi. Best Skanto, epto kusis kan channels, ta pasti ta koptik, tik ebuhinele, tis pasel tilia, me untika lik chanam ko chil tikayo, chil taktik o ma chil da diklomos to okashne diklom, chanik kopok ta optik ich ebuhinik mo. Ich ebuhinik entonces como epto kusis kan chantik o no kan kusis Cantuntik ta euginel, tas pasel tipel, ya la vio, pero es que digo, pasel tipel película tic optique tipo una, entonces li que vale mucho busquiltik, ¿no? Entonces por epcha on cosilik, epcha cosi pasbil, pero epto stock tic cosit can pasel, can kelel, can ostikinel tal, tal cacale, y cosis can tahakbot, cantique, yo tenemos mactilo, el tic mucho antibot, las caldique, pues, bueno, mutichil, las que pues yo no te oye chalok ta televisión, y hoy la veo oye ti crem, ti sebetik, ti ya kalikta chanmun, ko ya chani komunikasyon. Kusi estak shabalbe, shapat pato bilyon, shabat pato bilyon, muhna, ko chani te komunikasyon. Iskopo tak opti, ko estak shabalbe, ti chanun etike. Bueno, que si sus calve batel ti kerem sebetike, ti ach cheletike, shukti totil meiletike. Mumbeshik eshab tas tunel tik optike, yun calls tu tik opetik, batsik optik, uchel ti yank opetike. Sekolah mek ucalti Frances kope, sekolah mek ucalti Aleman kopcaltike, yuntamele ali tik koptike cha, tik opetik tas pehti balumile, oi ali tistue. Tistue, ha tas helum tasel tas tohol ti yan chil tik ti buchu tas chin tik taloile, tik usi oi ta hol tik usi oi ta kontike, ha me tas kal yun ta koptike. Tas lok ta alil kuntig, mis kuset kontig, mi oibu ali taskat kontig, skaltig, tas kistik mul, siti ta sena kantanta, moli ta wistan. O to muna mi oya wabes koplas, to alax batis kopik ti wistan atige. Yun tasalik ali kuset konsie, Nichin konto. Alal taskat konsi siti kodike tasalik sukike taskichi mulsi. Shuchkaltik ti skopti sina ti wisanatike shuchkaltik ti ha hunichi malkop to alax ba kalatah no betiklex koplatik optike batsi hun yutil tahmek muyuk ta alel ti tahpatik optike Kak betik yipal, kerem sebetik, ach chiletik, mu meshik eshab. Mu yuk skoplan taskik tatik optike, halek chantik batelek tik optike, timi oi bu chik opondo chik opohutik ta chihlo ila hudik ta optike, mu meh pastik tik kapal bots ocha chihlo ila. Oja el ta kastie, oja chap el ta batsik op, oja chap el ta kaslang op, oja el ta batsik op, mu mesh tunti heshta pastik. A mi chik opo ta batsik ope, Kopoh kutik ta batsmo. Michik kopoh ta kaslang ope, kopoh kutik ta kaslang op. Michik kopoh kutik ta Ingles, kopoh kutik ta Ingles. Mumeh kaptik ti batsik op, shuk ti Ingles, mumeh snupin sma. Yes. Au kapit Ingles akil tik ope buk ala chik kopoh ta koptik, buk ala chik kopoh ta kaslang op, meta Ingles, yech bat op. Oi mes aktik ope. Oi mes aktik ope. Hano hes notok, oi buhech kai, oi buchkai ta radio, oi buchkai ti chilo ilah ti chil dike. Ti oi mes nuk ilal tik optike.
Ois nuk ilan. Li muskola kuchal asbachi lo ilha yele muskola kuchal chilo ilha hun kaslan. Yun ti kaslan kope oi mes nuk ilan notok. Ti Ingles kope oi mes nuk ilan notok. Ti Bats kope oi mes nuk ilan notok. Hayun sos koplan ako keltik ako tukulantik. Ti michi kopo tabats kope kak betik metis nuk ilale. Ti michi kopo takaslan kope kak betik metis nuk ilale. Ha to hestas nupin sebabate lek ti lek ilo ilskatike. Ha hesti kosi chka bosuke melech kusita metikon ti lek tal chino tal. Lek batzikora bala abolahe o chavaltos liker band o chakebu mo. Chakebu hino. ¿Cuál chaval iko chakebu hinel o Kehinel. Porque te chamo chalik hinel mo. Kehinel. Ha skohti yan helitostikus elantahtuntik de koptike. Shabola yaspat ko dik el chap eluk chakebu hinel tana. Pues yun ali yun skancha. Pero han hostik ala yoshu chikeo hines kan hutu yale kali yoshu tas kishnati. Hoy tana mushabata bon. Shubo shabon tashashi atin shugli bots chita hushilan ba liuni bebo etashak bunyalel Teil exacta shikom teishak elavil Shubo shabon tashashi atin Shugli bots shita hushilan ba Liuni beo etashak bunyalen L'exacta shikom teishak elavil Pues lecce maestro Diego colaba la bola, chaichikakal, maktiklike lukakakal, la vi, maktiklike luk, sbeljik abeta kopta, lo ilka edikshati hutuk tiabam tele, buech emot, bushana memochatalel, ishugosto, pues kohtik hutuk spihilal tiabam tele, echemotelot y colaba la bola. Bats colaba tahmektelesh, melel mag chaikakal, yunta melet sos kopla, dik bushana memutik talel, dik usi oita holta kontike, Acum comontastic, acum helum tas betic batel, ti alam nici na bilchkaldike, yun ha hets antikusle hale. Tikusis canta melele, chikinta betic siloil ti totic medike, ti bucho saxatis holike, melel eb metikusis naike, eb metikusis shuta shalbutike, eb metikusis shuta shalum tasutike, hayun sos koplal, melel kalalih chiutik talel, hechkuchalti hon ti saxati holchkaldike, kalalaka besiloil semantal ti tot mechkaldike, Mi oi muchachin taloil junto tilmeile, sea no metia chiquine, niha no me va, niha no metia tiasate, tianie, ali ai vos melol tiscopt sloil titotilmeile, yun me ois melolal tiscopt titotikmetike. Hayulit sos oplal, bats colavaltahmek, la cham la bicutictale, la chin batiktaloil, Bats escuchati con aliteles. Le coiche baticola vale maestro Diego. Y jano ya chechil tactic baticola vale como te llama lei kakeli ka chami tilo y ticlavie y cuya chkalba conoce y to que chema kachkom skoplan, dihlo y tique.